Kawinur si temangki tansah marawanten kedatuan iris dasenana niku nang ngalengkeut di raja kanang danur dareng dawa kalek sampuna kanom kemalengan Kawinur sidup Pawijiran hidup Sri Narendra Dasana Marwani kang sabe menalu Para janyup Para samurap sirap nadan wanil mikat asing sepakon Sri Narendra Sawitaning naron natruih ngawutaran kunang jagat ngapa Yayup Ranten kusang kumukarne pokalagantung Merangki kalagantung Peparang alungok lawan sirakaku aning sabo manadu Mapananopi parayu wistarana kene Enak kalagantu adang yan rantun nyamot panjang peparengan singyo pasang tabik iya dikisir ranten kira kumukan ngaturaken semah pangbakti lawan sirya kakau lama kaninatan kekening sot-sot uput darawa dari mana kena semah ikatunan yaya dikipu yayap sang kumukarna rantenku kalagantu alunguh paparang lawan sirya kakau mapan kakan tuawos asum kertu warun gurake sadero ranten anedu kang katunan natan wihana sing sepakon silingani kakum jarak kapan manis
Nunas lugera ratu di tiang parakan ratu gede ngurah waduh lepang. Purun ngaturang pangubakti rengangan palungok jauh keri dewa. Mangde sampunang di tiang kening sot-sot upoderawu menyerake. Aksi semua parakan jauh keri dewa di tiang i dalam. Waduh ngadeg kalagan jarak ke dalam mapan tuan tua satsung kertu warun kerake. Inge. Dalar ring ratu dua gongari sesuunan di tiang. Dalar aksi pangubakti ni parakan cokor ratu dalam di tiang. Mangde sampun di tiang kening sot-sot upoderawu menyerake. Aksi semah pangubakti di tiang ring linggih ratu. Waduh, ngadag jarak ke dalam mapan ngong sasung kertau dengar. Hingi. Sat sosian pasusuan sasusupan somor sesasem. Salik kali kelulat dan rawaning iwalit. Nunas lugera di tiang ratu. Di tiang para kena ratu itamat isangut ngadorang pangubakti. Mangde sampunang di tiang kening alpake menyerake ratu aksi semah pangubaktin di tiang ring linggih ratu. Waduh ngadeg bulu dawa kalagan tumapan ngonggo sasung kertu warun gorake. Inggih ratu. Dalar ring ratu suwun di tiang ratu dua gongari aksi semah pangubaktin di tiang. Mantu goreng lingi ratu mangde sampunang di tiang kening sot-sot upoderawu menyerake ratu aksi semah pangubaktin di tiang. Waduh ngadeg pepareng lawan siringong kalangan tau inggih ratu inggih. Peksa pijar tengko aku kupu-kupu. Kawinur si temangke marawan kang sabo menalu aleng ke diraja. Sire Sri Dasenana risade kalu ketabih wada lawan sire Kumbakarna. Pepareng juga cara kaliru makarwa tansah delem muang bulu dawa. Rinek ikang pepahaman ripati kalan sirat mahir sang nate. Iya dek, bui prayo matur sire Sri Kumbakarna. Umawang apat gaduh matur. Dioduh. Aku
ingani kekagenading ngalengkau pasang tabik yaya dikisi Kumokarna dadi warine tetanyo lan kadiang kenapa ingani ke kakep kinon sir Kumokarna lamakane parek ing kini kayu mangki sakebino kaing lagi menawi anu wesak kangan tower dayo sigere warak kenul lamakin Sri Kumokarna mawerukum riwut samangkana saturan Sri Kumokarna anti-antu dasenana kakingkingan mangan-mangan mukonas mahotati ketek-ketek rumaras iya nimidani anu wawasira mando malon jodoh Yayut sang Kumokarna kalakantu apa tumatangian aku angel warok itu nadana nulen kang kaginur pite kayu maki ari tulus perang lawan watakang paksa Sri Rama Badra antian makuih ikanang keluarga pejah tanpa wisesa sang mitra kinu aham panu dumorakso patih pragoso kedegeng kaki warda sang perwasta sampun poratlo aning kunang ranang kanu iya nimitanian mangke aku angel warok itu iyai sang Kumokarna kalaganto kadiang apo ingani kejenak aturu dan menet awan kadang sanam dan menet ikanang suado kanu mangkanu rekning mangkanu mangkat kalaganto mangke aning ranang kanu pak dian Sri Rama Badra bersama ngut badhe tongos ngut ngalih tongos sing bisa beci yen boman Pak perintah ngomong raga sing ngedang ngomong apa kesini wae cipro kajo jine doyo wae Nuna Sugro titiang para ratu di dalam purun ngojak daging hujanan ratu mantu kering yari puarin Cokorewo ide sang Kumokarna waduh enak ceraka ini nah kadi sapunika pawucanan rakan Cokoratu ngiring ri Cokorewo sing ada dadu lu sanang bakal satuang beli kabeh niki dewo nete unuk siate baru pati kumatik baru banyak nyaman itu mau dimakjang ngalepan banyak bojo kiramu dewo nih adi bang nawang adi bang tatas adi bang tau subo liu subo kata subo meh subo akeh baru patik idewo nih subo madan mati sang Citra kenu saha kampanu dumorakso pragoso ketekaning paman patih wardo sang perwasta subo sedo itu dipersiapkan kematian ben pojok cicingplong tuh ini lo ian beli ngenakang idewo tan bino cara adi mas sosocan inten berlian gunan mas inten sosocan berlian angon kenau mulo salok diawak jangan angon pepayasan angon pepeger angon pebunga deg-degan timpal banyak timpal bengong tung jangan di mas inten berlian sesocane kebang di lemari mekunci apa gunane Adi sakti mandraguna para dewa kalah
triloko di kasor dojo manusia dewa kencit-kencit nanti ulian sakti nadini tengujang sakti nabo memulas sing ingatkan nyamau sing ingatkan nyeruang supaya telah mati angkin bojok-bojok kemerjang rening tu beling ide kape ngadi jemak senjata nih rangsuk raja busana nih kemo kepesiatan matiang cicing ramolak sebenon belok tu iyo pedot ngani ke kakek ya nano pakoni ngani ke kakek mangkano lawan si kumokarna dadian rina senat-senatan uruh riur jaring kuri kita kayu mak apa minit manian samangkano pakapapan tunian kayeng dangu aku dangu jaruyuti nadi aku nian ewah ian pinuhun nawagan di tiang ratu burun ngojah daging atur ratu yang hidau irakau enak lu dawag nggih ratu nawagan tiang beli ian wenten pengenikan beli sapunika ring dewek di tiang doh di tiang mangkin mangdorika kepesiatan ngarap nida sang ramo dewa jek kewah ben tiang matur ring ajang beli dini di perseban apa mawinan wirek yan rasang tiang uli malu beli nak suboliu anak kenengat ngicien beli piteket pituwah pitutur kewalo kewah ben ngeli beli bakal ngelaksanang besik singidang beli ngelaksanang singidang tiang bakal ngomong apa-apa diharap beli buku jani kodekeng kasep sang yang upodesiri gitu len kintu kasep rasang titiang sastra agama nganteg sit buku dan beli buku jani kasep apan madu metemakan wimo kuri adin tu api mawinan wirek beli keliput ben mabuk Sabto timiro ngekos sit awak beli masuk belikan awak bagus sugih mabuk kebagusan masukkan bawa beli ni sugih mabuk belikan kesugihan masukkan awak beli ni keturunan bangsawan mabuk belikan keturunan masukkan awak beli ni pepesan benang mabuk belikan kemenangan mabuk belikan minum-minuman arak bir sabu-sabu itu mabuk beli Sabtu temiro subuh memakan beli mawinan beli bingung ni pengeranang beli bingung sing kena beli medanan cien bener ni cien beli iyo patut aratu mapan yan rinasa lawan si resiku mokarno palaning sabdo itu angawi swastaning suko terkabe demunyi ni mela meduot ni beli nak yo provokator tuh asal ado nak nutur jak praga raos ngetutur suba luntur ne poyang pongah payung amah agamo bagamang dewa bang lewo widya mama medi sujatin tutur nika nak wenten gunane beli tutur wenten gunane tuturane jen tutur nane maguna tutur tu ngidang kal ngawi keluarga melah keluarga rah ayu wira tutur itu tekanu lidap uli budi, uli pengalaman. Dian tiang angon beli nyamo cenik ini tiang melajah uli pengalaman. Liu tepuk tiang beli. Nah kesugihan angon tujuan akhir. Kepong kesugihannya menghalalkan segala cara. Biar korupsi, biar ngujang Jepang bakat akan kesugihan. Swejo, swecan widi bahaya sugih. Dekutong lau masih. Sandur lau masih. Badung si Gianyar si lauma hotel liu bunga lau liu kurang sekan kan papat onen karwin sirih ben 16 aduh perusahaan liu sukses yo arto mumah si dawak yo kewalo kengken beli kewah tepuk unduk mawin kewah bes liung lah umah bingung subo ngelas liung lah kurang bian bingung
Ngoyong kok ngajak kurang nomor 2 di sanur, kurang nomor 3 di kuda pakai pikirin. Ngoyong nomor 3 nomor 4 di anyar pakai pikirin. Duh kengkene kurang di anyar nah. Selingkuh pesingnya nah. Sekian kurang ada raga pesingnya nah. Bin beli curiga, mawin beli curigaan, beli malun kita selingkuh demen. Bin lah perusahaan pang liu, ngitun beli sengidang bas liu lah perusahaan. Bin ngali anak buah pemagai itu, bin beli bingung. Kengkene anak buah nah, anu luang anu kerja pesing nih, sukses pesing nih. Korupsi apa sih? Hobian beli curiga, mawin beli curiga, beli malun korupsi. Ya ngalor ngidul, subuh lantas pikiran beli ngekirin kesugihan. Lama-lama beli dadi stres ngitungin kesugihan. Liwat stres depresi subuh beli. Asal subuh depresi paling beli ngale dokter. Lah dokter spesialis segabak beli. Nganti keluar negeri beli mau obat. Ngidang wire beli liung lah pipis. Sing masih beli ngidang segar. Pengupon yo lantas ke dokter psikologi. Dokter jiwa didung di konsultasi. Nih nak ragone keuangan tenang harus meditasi nih. Kembali ke alam be comeback. Dan harus diet nih sebab kolesterol tinggi nih. Tensi naik, jantung dag, ginjal ganggu nih, lever kena, pankreas susah, DM kencing manis badadin nih. Raga harus mediet nih, banyak makan sayur dan buah, nasi pebedean, bayi pebedean, lacur beli, pipis makacaan, sing dadi ngajeng ngapau. Mapan Yandri nasu saturan siru yai wibisane tatan rinenge lawan selingan di kekaku liu anak kene wikan liu anak ne duag nuturun beli mekejang pedeken beli nganti ya di sang wibisano metundung apa mawinan wirak beli dadi pemimpin sing dadi kritik asal ada nak kritik beli pedeh beli irago dadi pemimpin beli perlu kritik ke beli. Patuh cara singo ngaliyeh ke Klago maro nengok di Klago tepuk lawat nitu kadene musuh. Lantas mecebur. Kangenyat nih ngemati yang musuh tan bino sing buongan le singo lantas belusan. Perlu irago kritik itu evaluasi, irago pangga introspeksi. Maro beli kritik pede beli. Pindahan di pokok Flores abo beli onas. Nih bo, ciri-ciri beli dadi pemimpin sing dadi kritik, lagi ajo maju mungkin. Munyin melamun tuut beli terus. Kan paman paman bagaimana anu kemakmurnya? Wah sejahtera. Di sawah sekian menghasilkan sekian ton per hektar. Apa dulu? Kenyataannya terus melibas di luar negeri gitu. Paman dalam bagaimana anunya dana bosnya lancar dia lancar masuk hijau sih ngerti raga. Paman bagaimana pendidikannya? Wah bagus. Udah. Kenyataannya ujian akhir bermasalah jok yang kenunu. Apa ke program nih raga bang tuh program coba dueng terus. Apakah rakyat itu kelinci percobaan? Oh. Ada nang satak kan jelema cedok dalam kena wok bumi bane. Mapan ujar wi murka siru ingana ke pinungun tan weruh ingane ke metamakan reman yang kunang jelati. Iya nado jenak matur ne boyo-boyo ken pukudan beli tuh gugu beli. Tuh beli dari pemimpin demen bergaul kena usah-usah. Sing tawang beli lantas metemangan beli bakal kelam gitu di pasir kan. Ingat beli semut mati dalam gula. Jaksina subuh manis semana senbeli. Tiang matur ken beli diolas do beli pedih, mawin do beli pedih. Do salahnya dokter ngemang obat pahit, nak obat mulu pahit. Do dokter salah kangau, mar obatnya pahit, nak obat mulu pahit. Ki walau pahit itu ngeranang beli kal segar.
kinto yan kenak bentiang yuk rekening mangkano wali ka keno siro diak jenaki lawan siro Rama Badru minto kesama keno rening to beli ulian sayang tiang akan beli menyamu diolas uliang dia sito beli do pekerut ne somah na beli kudang celeng kaden lakan duga senganten kemo beli serido sang Ramo Dewa menyerahkan lunas pangampuro ido na awo taro Wisnu sinah beli gumanti paca ngampura ngangong sinah menjantan do beli pangdowok gumileng kau diolas beli diolas iyo patut aradu patut Uriwut samang kanu saturan suruh kumando antian to makarodo siroda sedano terus luir kaji kening ngapar Kumo karno agung dosa kurang pati kalangan tu dadi wani mau pitutur lawan si dasenanu dan wuruh kamu dewato nama sango reseng langit prasamo ni kurang swarga natrani mau pitutur dekaning kita raksasa wimuda tuwi cangkah cumangkah mau pitutur dan bino cara cicing singal bang di bangkiang nagih ditunun bang ditunun nagih di palu bang di palu nagih nyek teras sajan cai raksasa maro bangun Ngene bang citutur dong edengan Darmo Wacana cidini dongkok bak cidini nyeni ngakan Darmo Wacana keteng ditlo nyen sang Prabu Rano nyen dewa di langit sing ada bani reseng langit sing ada bani tekaning cai raksasa telu jisio mau pitutur tuh mangut bang cito ngajang-ngajang sih si jatir si raksasa belok si raksasa getap liung lah pitutur liman si sengkok jen si jon angon si ngile dan sengkok si raksasa pengecut mulut sing bani mesiak membelokkan gumi membelokkan nyamau tutur dengan si tuh sangut bang yang ngajahin sujatin si raksasa deman memulas disangut dengan keginaan tuh gila mau lama memulas gila mau malas Cero palas, lemas, klias. Dong cai ngedengan tutur di ajang idota. Dan bino cai cara ngaboyah ke pasih sing ada gunane, nonsen. Singe kingani ke kakak. Ma bener kayu lingingani ke kakak dahat wimuda tuwi yaya dikisi kumukan kakak dahat timperatnya kewaloyan rinase lawan sira kumukarno wimuda nira si kumukarno natanahan ngawi ruk ikanang jagat dan ngawanan ngawi pejah ikanang jantung kabeh beli bedek sing mimpas cara satuan beli nih ane raos sangus doag ane raos sangus sakti dini digumi lengkau nak mulo beli peling doag ane peling blog nak mulo tiang kewalo yang kena tiang blog beli blog tiane taen singai gumi wog nak petilas tiang awak tia blog wog gumi ni ulian apa ulian doag beli ni pengeranang gumi wog di gumi nak penting sing duak yang sing penting ngobli penduak itu dong penting kalau sing duak duen ni pentuang karena orang ilmu amal iman
Ilmu tuntut ilmu setinggi-tinggi bagus. Kalau ingat amal. Apin duak yang sing jalanan kedua nih masih pocol. Apin jalanan kedua yang moral yang sing bagus kewah. Duak ngai bom keplukan di balik kuto bangkau di balik lah. Jangan gunanya. Ngenyak gas sekencang-kencang dadi beli kalau ingat rem bang deblong. Ian gas nih kencang tanpa rem gas itu bisa ngapa beli ulung ke pangkung kal. Kalian dadi pengide tiang beli patut beli tobat bener beli. Ingat ken ragau. Wogene ulian beli nih ngeranang ulian tiang sini ngeranang. Yaya dikeluir kadi kidang mangop soring tarwa geseng. Bis bineng angang wakan suka nih kang mangun. Ian tiangan nahang. Ipanya dini digumi lengkau nih beli tan bino cara kidang ngetis di punyaan kayu nih gede. Nak gede aja punyaan kayu nih kalau lacur kayu sing medon. Dijoyo kidang bakal mantis. Ane penting pengetis penayuk nih pentingnya ke rakyat klan rawas ngebeli tedung jagat pangidang beli ngetisin rakyat tuh nih utama. Yuk patut ratu. Kewalau nayuk singani kemana stapur ya di. Sira kumuk ada tansah mangkat mangke ane kunang ranang kan. Wiprayung magpag dijayan itu sira na mopat. Kewalau tapuan mobelo lawan sirang kako mobelo lawan kanang januk kabe. Nah ya nih beli tiang nih bangun nak ulian beli ulian panyak di sini bangun tiang nak mulut tiang mulut sumayan tiang aja nih bakal bangun tiang kalian nih kemu ke pesiatan kang harapan hidup sang ramo dewa ya diastun tiang sing bakal betau tiang sing hidang kang harapan hidup kewalau tiang jani ke pesiatan nak tiang sing melanan beli mawin tiang sing melanan beli nak berdua beli bos sakti penting sing tiang belanan ane tiang belanan tumpah tanah air tiang tumpah darah tiang ibu pertiwi nih belanan tiang beli tiang masa beli lekat uli cenik tiang man merto leng ibu pertiwi jak tiang ibu pertiwi ncahan tiang pejun tiang pulon tiang beton setegah-tegah sakit ibu pertiwi jani tiang dot bakal ngabdi leng ibu pertiwi ya diastu nangkeh tiang bakal ngemasan tiang mulung bisa dia kita pengulatin tiang ini. Yuk, patut ratu. Mangke sira siku mau karena mangkat. Ingani ke kakek lumaku ning ngeranang raja danung. Yayo manas dapurati lak sigro mangkat. Riwu samang kanoy garpun sira sana was ngarngo saderang siku mau kanong. Iya sang kumo karena kalagan tu yantu usah mangkanong mangkat kalagan tu yang unang ranang kanong pejah kanang satrun tu kabe kaketan sah ngerajur anong wah iyan mangkanong sedero-sedero Rabok we bawa muda kamen